kalong ke ik pas ngomulong bantip ki hasi ki basyong basa hapo kari Bangladesh kim singanchu bat kilabu ka cingkerpa de ka jai pendreu khasi ki bodon hapo ka briu nyu trap bakin pediang ki lada kim don cakashu ha Bangladesh ya kane lapen pau do khun jong sim khana ka himanong stein uwi clip sim ha ka jelang ban rakhi yak lengkhu singya balai pusau new sim nasiru nga tri sembalangi ngalong kumpu Finance Secretary John Bangladesh Indigenous Peoples Forum Shati Nidon Kasi Kumba Laipo Kajati Mangkapo ni hak kajing habatin ni hilap ini ni proses Indon State Indon Team Indon mau ketaka instrumen bangin yale Kerajaan Universiti dari haka konstitusional Joko Bangladeshi ni hamile di hadung kami dan don haka jikwa jikya tambah hadung kan snem ni lah survive sti lada ni initiative lada nilong muslim lada ni klerno eka kasi ini tinggal masalah ini, kami serbo legislasi. Mereka yang bukan, mereka bangsa lain ini. Nakranau, ngekerpai di jadi Indonesia ini, kasih. Dahila, untuk jaga suci, dia pinjam berkalam, pantang, si, boleh.